Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. DPP oye! DPP oye! DPP oye! Luchenza oye! Bosa oye! Mwani nonse? Mosaiwa? Miano no saiwa. Karamba, nipeleka ulemu kwa former First Lady, Professor Gedi Mutarika ulemwa. Kachiri nipeleka kwa Secretary General, Mbambo Pita Mukido, Former so ulemu kwa leader of opposition, then Pia Diayo, Baba George Aponda, Omanso, Ule Mukwa, Baba Jipungu, Amene Matukira Kuno Kuchenza, Omanso, Asogole Onse, a National Diet of Women, a Regional Diet of Women, Diet of Youth, National, Baba Kisale, and the Regional Diet of Youth, Baba Mota, the all Sammy Pano, the one. Toyamba, the good nonsense and you happy new era. What Africa 2025, eh? Palikisuta kaku Nigeria, Kimadika Prophet, I'm now going to APM Africa 2025. Omenadu Africa 2025, eh? Iwe kisilga Nigeria, usiwezo pusazimezo, ine ndio sanga kwambie kuti mandanda maonyenji mwati bale ndikulizwa kwambie koma ena simujiwa ina shine mlendo kunwai ine kumlanje ndi kwathu ndinabadwa pa Ulanje Mission Hospital pamene abamwanga na apunsi pamene paja ndimona pita school pamene paja grade 1 kuyamba A-E-I-O-U napunja pamene DPP oye! DPP oye! DPP oye! Mulanje oye! Bakari oye! Tonse oye! Nani nonse? Mosaiwa? Miano no saiwa? Toyama Dibuti, Happy New Year and Ronze Bano. Give me more. Municipal Power 2025. Starachimate Dawim Boma 2025. Give me more. Then for the Goodbye MCP, goodbye. Goodbye. Hayani Ata. Ufumu Ata. Mene teke ufasi. Bibi oye. Donjo ayambe kumanga katundu. Bibi oye.
Kwa September 17 ine nikubila usanja pale. Nikubila usanja pale. Yebiru oye. Renti yao ya tasoka. Anyamuke. Yebiru oye. Toyamba. Ina njo sanga kwambile. Kuti manjanja machi pale ilikuwa kwambile. Kapela ina simu kuziwa. Kuma ina isine mwendo kuna hai. Ebiwaye. Ine ndabadu ya paparonge misha majipata wapaja. Ebiwaye. Kutoka tamu. Siko kulisa poneza. Atapi tokeza urendondo wa utali. Ndibafuna ndinene kuti nene na wanu santiko pili. Ndiya tuwase kuno kumulaji. Koma tipereka mafoto ochuluka kwambiri. Ile chidemele. Komali sila tatu. Kunadusa na mondwe. Kunadusa cyclone ana. Na mondo sewa nadusa. Koma atati tilindina mondwe mosi. Amena namba 2020. Kugwere sanyala siko lino. Na mondo amene wakweza zokudia zatu. Na mondo amene chima waditokwela. Na mondo amene alipata kipatu sabu choka. Kama tukutana naye na mondo amene pa 16 September. Choka chino. Hambi ya kuna usa chino kabili. Apite woye! Sapite woye! Namondo amene wafuta unja ajo kanyakajo za 2025. Kasa namondo echelo baba! Tuwawebe atati tuwawebe atati woye! Bwana ndikupasa ni tawi ino kutimula mpule baba wano. Unajua Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.